Pemirsa pemerintah Kabupaten Tabanan, rauh mangkin mengusaha nangyang potensi daerah, sane pacang kedadosang sumber pendapatan asli daerah, PAD ring warsa kali tali kali likur. Kantos pengutat Mei PAD daerah ring Tabanan, wawu kantos langkungan 16 siki miliar, saking anceng sane sampun ketetapang ring warsa mangkin. Kepala Badan Keuangan Daerah Tabanan Ana Agung Ngurah Trisna dalam mausang, anceng PAD Kabupaten Tabanan warsane mangkin mungguh ring sama 11 miliar. Kantos panguntat Mei, pemargin nyane wau langkungan 6 siki miliar. Pinih akeh rauh saking pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB kantos 6 miliar. Nanging wilangan inucap durung anut ring anceng ya diastun kantun wenten kalah kantos Desember. Punika mawinan Pemkab maut saha nangyang potensi sanisida ngasilang PAD. Sili tunggil nyaning limbakang widang pariwisata sanes sampun sayan tumbuh ri tepengan mangkin ri sampun pandemi COVID-19. Lianan punika potensi pendapatan PAD saking pikolihan pajak sane lianan taler katincapang. Lianan saking sektor pariwisata, Pemkab Tabanan ngeruruh saking retribusi parkir, miwah retribusi pasar. DPRD Tabanan tedun langsung untuk nincapang retribusi parkir, miwah retribusi pasar. Mantan asisten 2 Setda Tabanan Mausang, Dewan taler sampun ngawantuk pansus, sepisanan nyelehin kewentenan data, mangde utsaha inucap sayuwakti sida memargi becik. Ringgalah ungkuran kelaksanayang rapat antuk melik bagang kali objek pendapatan kesarengin eksekutif. Kepanggih kantun akeh retribusi parkir sani durung kapertenin. Dewan nureksain wenten satak 16 potensi retribusi parkir sani sida kalimbakang. Selanturnyane Dinas Perhubungan wau nglaksanayang pemungutan ring 6 genah parkir. Bisnis Bali nguningayang.